Assalamu alaikum, hurmatli mekanaşlar, hurmatli qirg'izistonliklar. Efirde qaynadan bir şey xabar sizlarga Yaponiya vardı ko'rsatmoqchi. Sizlardan ko'pdan beri kutgan so'rovingizlar bo'yicha bizde chet өлкөдөн izlab, chet өлкөдөн taqdim aytganda Rusya өлкөдөн ko'p burchundan bizim mekanaşlar ko'p bunalarni kommentariy qoldirishdi. Muna shuni tortib qo'y, buni tortib qo'y deganlar sunuşlar ko'p tushdi. Oşondoqdan biz hozir aralash tortamiz deb chechdik. Videonun ayağını çeyin ko'ringizlar, sizlar uchun chaqiramiz. Birinchilar bu yerda Mazda Demio unasi turadi. 2003 avtomat $3200, 0554 65 51 65. $3200 Mazda Demio. Honda Accord bu yerda bir traslar aqtisa turadi. Honda Accord unasini izlaganlar bo'lsa ko'ringizlar. Yılı 2000, объем 1.8, $3400, 0509 93 93 30. Mitsubishi Lancer 2004, 285 bin probek, коробка mexanika, объем 1.6, 260 bin so'm, 0709 01 10 33. Honda Inspire срочно сатамный. Объем 3, $5999. Yılı 2004, 0706 38 08 58. Toyota Gaia 2002, 2 объем, $3800, 0555 15 45 91. Mazda Demio. Daha bir Mazda Demio'nu sizlere ko'rsatib qo'yaylik. Yılı 2002 пробег оригинал, коробка автомат, объем 1.3, расход 9 litr расход qilib jasibdir. $3400, 0708 05 95 11 degan nomerga chalingizlar. Honda Step Wagon Patspada 280 bin пробег, 2005, 2 объем, $6800, 0793 62 17. Honda Fit 188 2003 1.8 2003. Kechirasiz 1.3 ekan. 1.8 da yozilibdir. $4200, 0707 22 37 22. Honda Step Wagon Spada 2004, 2.4 объем, коробка автомат, $7200, обалы жақсы дейді. Родной краска, вложение не требуете. Только айдаш керек дейді. 0500 00 01 49 деген номерге чалып сөйлесіп көріңіздер. Біз анда кейінгі номерді, кейінгі мынаны көрсетеміз. Honda Odyssey 2004, 2.4 $5500, 0708 69 07 70 деген номерге чалып сөйлесіп көріңіздер. Mazda Demio 2003 1.3, коробка автомат, $3300, 0706 90 36 73. Toyota Vitz 133 пробег 2001 1 куб, $3200, 0704 44 28 44. Honda Odyssey yılı 2002 2.3 объем, абсолют, basını hazır görüyoruz. $4200, 0704 0707 64 28 64. Honda Odyssey. Toyota Windom 160 пробег, yılı 2002 avtomat, 3 объем, gaz, benzin, автозавод, kamera заднего вида, без вложения, $5600, 0707 98 43 93. Артқы көрініштерін да сіздерге көріп қойдық. Егерде izlegan болсаңыздар көріңіздер. Toyota Windom, Honda Step Wagon Spada, күміш түстегі екен, 2004 2.4 автомат. Номері менен бағасы жазылып тұр. Қанша екен бұл бағасы? Бағасы қанша екен? 68. 2004 Spada 2.4 объем 2004 жылы шыққан дейді. Артынан дағы бұрыныштардың, мұнан автозавод емес бар екен, да? Автомат ашып жағыла тұрған. Бұл отырған қанша өресен бұл? 6,5 алсын сырасы. 6,5. Бажене бар ма екен? Жасалып тұрған майда шүдес? Жоқ бұл. Только басын сөйлеш керек,
Машина мына таксиге чыкканбы же өзүңүз эле айдагансызбы? Өзім мына. Өзүңүз эле айдайсыз. Рахмат. Ана биз номерди. Ага, номериңиз жок экен да, айтып койсузбу? Номериңиз жок экен. Onu жазмаштык. Бергисин да. Так, мына номерди жазып алыңыздар. 0704 80 56 55 деген номерге чалып, үстүндө даяр багажниги дагы бар экен. Степти издегендер болсо, сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Stream 2001 1 jet объем $3500, коробка автомат 0501 01 0721. Toyota Ipson 186 пробег. Жылы 2002 2.4 объем, газ плюс бензин деп, газ менен дагы жүрөт экен. $5150. 0703 0703 07. Toyota Ipson базардагы азыр арзаныраак мына ушул болуп атышат. Эси арзан срочно сатып атышат. Ушул Ipson'да эртерээк сүйлөшүп баалашып көрүңүздөр. Бұл жерде Honda Fit ұнасы тұрады, ақ тұстар. Ушылынан көрсетеміз. 232 пробег жүріп тұр. Жылы 2007 объем 1.3, $5000. 0702 777 445. Subaru Legacy Universal жылы 2161 пробег, 2 объем, автомат $3200, 0706 304 192 деген номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Odyssey жылы 2002, коробка автомат 2-3 объем, абалы жакшы дейт, $3700, 0708 31 15 41. Балалар басып тұрғансыңарбы? Жок. Биз YouTube'га кетет. Ошо YouTube'габы? Давай, алгыла. Ассалаумағалейкум деп қалатын деген. Жок, бул башка бул. Бул Бишкекке бар бул, Бишкекке бар. Көрүп коюңуздар, мына Honda Odyssey унасы, бул жерде соода болмоптур. Мунун боло турганы канча экен мунун? Окончательно канча болот? Базыбы? Келишип атабыз. Уже сүйлөштүңүздар, ал сатып кетти машина. Сатылды экен, сүйлөшөбүз. Сатып кетип аткан болсо, уже бияктан отказ кылып коелу деп айтып коюп аткам да. Анда чыгарбайлап койгон. Сатылек. Сонда $3700 дейт. Кийинки жактагы унааларды көрсөтөлү. BMW 525 жылы 2003, объем 2.5 $5500, 0704 54 55 55. Артқы көрүнүштөрүн дагы көрүп коюңуздар. Бул жерде Toyota Window мунасы дагы турат. Жылы 2003, 3 куб, $7300, 0705 64 44 99. Степ бүгін RF3 унасын сіздер өте көп сұрадыңыздар комментарийде. Алыс жаққа таксиге издеген мекендештер көп сұрады. Бізге WhatsApp арқылы дағы қайрылып сұрағандар көп болды. Ошондуктан базардағы стептерди дагы тартканга аракет кылабыз. Жылы 2001, 2 куб, коробка автомат экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. $6200, 0706 56 56 09 дейт. Үстүндө даяр багажник дагы бар экен. Honda Step бүгүн RF3. Кара түсте RF3, жылы 2002. 2 объем $5000, 0709 11 11 62. Сыртынан кара болгон менен бирок ичи жарык түстү берет экен. Караңыздар, сары түскө. Отуруштары сары түс экен. Мотор привозной. Боло турганы канча болот бул? 4 окончательно. $4600. Мына жасала турган жерлер барбы? Ходовой, садовой дегенде. Ходовойда жок, 2 бөлөк бар. Эки артта дөңгөлөктү алыштырыш керекпи? Башка жасала турган жерлер жок, Сигнал, центральный замок. Ошол майда чүйдө жумуштар экен да. $4600 окончательно дейт. Мотору жакшы эле иштеши, коробка мотор. Привозной. Привозной. Коробкачы? Коробка жакшы. Коробка өзүнүкү элеби? Түшүнүктүү. Анда номерди жазып алыңыздар.
Biz sizlerge көрсөттүк. Артынан дагы ушул степти көрүп коелу. $4600 берем дейт. Honda Inspire 2003, 3 объем. $5800 дейт. 0406 68 69 88. Кара түсү турат Honda Inspire. 7 орунду левый руль Toyota Previa унаасы. 341 000 пробег. Жылы 2004, $5000 срочно. 0756 55 54. Toyota Ranks унаасы 220 000 пробег. Коробка автомат, объем 1.5 жылы 2004, $5300. 0770 77 72. Biz анда бул чыгарышыбызды жынтпайбыз, урматтуу көрөрмандар. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Biz дагы деле болсо базардагы унааларды сиздерге көрсөтүүнү улантабыз.